Ha boelang a dumedisa wena morati le motshehetsi wa ena tshebeletso ya Mohaladitwe FM. Ke Thabo Mafike, ke Thabo Mora Mafike ya boelang a dumedisa ka kwano. Ke ngwana ka mane ka Belfontein, la le mona re se re le ka kwano ka Mangaung Center City, pereng e tshweu sengangata. Lenaneong la rona la kajeno, lenaneong le monate, lenaneong la batho ba batjha, lenaneong le leng hore ha se la batjha fela, empa lenaneo le leng hore le re Free State Got Talent. Re tlo buisana le ngwana bo rona letsatsing la kajeno. Ngwana wa bo rona o hlaha ka mane ka Qwaqwa, ngwana wa bo rona o hlaha ka mane ka Qwaqwa, ha hlahe ka Qwaqwa fela, empa neng haebaneng wa bona mono leboteng mono ke dintho tseo a di etsang, ke mosebetsi wa matsoho a hae. Mme ke tlo ya ho yena hang fela, mme o tla hlalosa, mme a bolelle le hore na a bolelle barati le ba tshehetsi ba ena tshebeletso hore na hantle yena ke mang, o tswa kae, o etsa eng, o tla bua ditaba tseo kaofela. Mme jwale ke ya ho yena ka kotloloho fela ngwana mme re tlo mo tshwara, re tlo bua le yena, mme o tlo tla hlalosetsa barati le batshehetsi ba ena tshebeletso hore na yena lebitso ke mang. Ngwaneso kgotso. Kgotso ntate wa ka, le kae? Re o hlomphile ngwaneso. O ko bolelle ba bui haholo ba mamedi ba rona ba Mohaladitwe FM hore re bua le mang a hokae hona jwale tjena. Kgotsong ba mamedi kaofela, le bua le Thato Mokoena. Ke hlaya mona Qwaqwa, tulong ya Qwaqwa e ka mona ka ba re ke Eastern Free State, ha se re Adimalleme. Thank you ntate wa ka. Monghadi o ko hlalosetse babui le haholo ba mamedi ba rona ba ka kwano hore na Thato o tumme ka eng. Okay, ba mamedi, Thato ke ngwana a holetseng mona motseng o monyane haholo, ba re ke Lusaka. Ke kene dikolo hana mona Lusaka, ka lo qetella mane Sotlong, mona ke etsa teng di-studies tsena tsa hospitality, di kentse tourism le computer. Ka mora mono ka tloha ka ya Bloemfontein ne le 2016, ho tloha mane bo Juni ke mo ke entseng art and design e leng N4I introduction, tloha moo ka tshela ka CUT mo ke ile ka etsa design and studio art. Tloha moo ka mora teng he ka ba street artist, ka kgetha ho ba street artist. Ha esale ke sebetsa strateng haholo, ke rekisetsa batho mosebetsi wa ka, ka ithuta ntho tse ngata mono strateng, e leng ho customize diaparo, ho tloha ho denim jacket, jean ya bodukgwe, di-sneaker, ke etsa le di-portrait, di-painting for decoration ka malapeng le for di-gift tsa di-birthday, di-creche, di-face painting. Ke etsa le hape ke ntse ke volunteer-a dikolong ho ruta bana. Re na le wena abuti. Mui mo lapeng ke marangrang a rona, empa ke utlwisisa hore o ile a hlakisa ditaba tsa hae le ha e le mona re na le dipotso tse mmalwa bakeng sa hae, empa neng ditaba tsa hae o di hlakisitse, o buile hore na o sebetsa jwang. Ke mosebetsi wa matsoho a hae ono o ntso o tswela pele, o lentseng le o bona sebakeng seo. Abuti, o na le rona kapa marangrang a o etsa jwang? Re tla mo leka hape, re utlwe hore na o re beha kae. Re tla mo leka hape, o etsa mosebetsi o motle ka tsela e makatsang, mme wa bona hore le mono strateng dintho tseo kaofela. Free State Got Talent, ka nnete ya Freestata e na le talente ka tsela e makatsang. Le di-sneaker tseo tsa ntsa bua ka tsona ke tseno he, ditaba tseo tsa sebetsang ka tsona, mme re rata hore a re hlalosetse dintho tse ngata le hore na mohlomong ha lona le ka rata ho utlwa le ho sebetsa le yena, le ka mo fumana boemong bofeng. Mme ke yona taba eo, ke marangrang, mme le ya hopola hore lona
barati le ba qhobi ba ena tshebeletso ya Mohaladitwe FM. Le a hopola hore ka mane ka Qwaqwa ho na le bothata ba motlakase. Jwale o ska makala ha ile mona re sa kopana. Mmamedi wa ka re na le yena hape. Ngwaneso kgotso. Kgotso ntate wa ka hape le ka. Ke marangrang ngwana mme ke ntho tsa boteng. Ngwaneso ke rata hore o ko re o tsebise barati le baqhobi ba ena tshebeletso hore na lenaneong lena la rona la Free State Got Talent hore na batho ba ratang ho ka sebetsa le wena ba ka o fumana kae, mohlomong marangrang mona ka o fapafapana. O ko bolele mo o fumanehang teng, ha o sa mind le dinomoro tsa hao ka puo ya tlhapi a ke utswa lentswe fela ke re ha o sa tshwenyehe. Ho lokile ntate wa ka. Ba ka mfumana marangrang a mabedi a kgokahano e leng Facebook ke teng moo ke @fu Master Mokoena, and then re ke teng le WhatsApp-ong ke 078 477 251. Ya utlwahala ntate. Ke rata hore ena ya Facebook o ko e pelete fela hore ka nako e nngwe batho o fumana hore e mo kwala moya ho ngola lentswe leno. Mohlomong ha o ka peleta o tla batla ngola fatshe. Okay, kopo e peleta ke ARTFU e leng @fu e be re space Master space Mokoena. Ka nnete ngwana mme ke mosebetsi o motle haholo ka tsela e makatsang. Mosebetsing o motle ha kana ke a bona le hore mane bo distrateng bo kae o beha mosebetsi wa hao le ya penta mona maboteng mona. Boemong bo mosebetsing o motle ha kana na ebe ba ka sehloohong ha ba soka ba o bona ba Lefapha la Bonono le Setso e ka ba ka mono ka Eastern Free State kapa province-eng o ka reng ngwana mme? Ntate wa ka ha ke tshwaela hanyenyana bano ba ka sehloohong ba tseba ka mosebetsi wa ka e leng di-mural tse ke di etsang. Ke sebetsa haholo le Rhino Heritage Park ka mane ka Petrestine Mamafubedu, ke curator ka mono, so ke ntse ke sebetsa tsona di-murals. So batho bana ba ka sehloohong ba tseba ka mosebetsi wa ka, empa ho fihlela ha jwale ha ke so utlwe nko ho tswa le mina ho tswa ho bona hore monna mosebetsi wa ha o bona tjena ha re sebetse tjena. Hobane hle ke na le tabatabelo tse kgolo ka ho sebetsa le di-artist le tse tlang ka morao ho nna, hore mohlomong nka ntsha letsoho ho ba fihlella hobane ke tseba ho kenella ka thata ho ba setaki le hore o fihlelle tse o di batlang. O tleberana haholo o sebetsa ka thata ka nnete, ke sa batle ho qapa maka. Jwale ngwaneso ke ditshepiso fela kapa ho hang ba thotse fela ba ka sehloohong? Ke bua bana ba Lefapha la Department of Arts and Culture. Ho bua nnete ba tseba le ka mona ka Department of Sports, FDC building mane ne ho thukisting ba ya tseba ka mono bo ntate, ke sa batle ho ba bitsa ka mabitso. Haebe ke lokollohile nka ba bitsa hobane ha o letho le lebe. Ha esale re bua le bona ka re bana le ntho e bitswang proposal, ha se re adima puo e nngwe e sa ke etsa proposal le bona hore ba mthuse ka mane ka bentse ke volunteerile, ke ithaopile ka mona ka sekolong sa Mphatlalatsane, hobane ntse ke thusetsa haholo ka creative arts e leng ke sebetsa haholo ka lehlakoreng lena la di-visuals. Ke thusa bana ba grade 7, 8 le 9, and then ba na le design ka mono, so ne ntse ke thusetsa le teng hanyane 10, 11, 12. So sale ke kopa material ho tswa ho bona le hore ba nyetele ka mono ho tlo ntshetsa ho bontsha hore ehlile ntse ke se mong nthong ena ya di-art. O kore ha ke re batho ba rona o tla bona ba thusa batho ha ba se ba bolelwa ka mabitso kwa ba bolele ntate. Ka nako e nngwe o tla bo bulela le ba bangata menyetla, ka nako e nngwe le ba ka tla ka mora hao
ba tla ithuta hore ba ba thuse, hobane ha o thuse re pata motho a sa etse mosebetsi wa hantle ampa a ntsa re wa utlwisisa wa bona o etsang empa a sa etse mosebetsi. Ke bontate mang ntate mohlomong nako e nngwe le rona re tla ba founela re ba botse hore na hantlentle bothata bokae. Eya ntate wa ka, ke sa tsebe e re ke tlohele ho bua ntho tse ngata. Ke tseba ntate Marco Sithole o sebetsa haholo ka group ela ya menyanyako ba reng ke mehala ditwa Dithallere. O tseba haholo ka mosebetsi wa ka. Re ile ka ba ka mo etela ofising ma sebetsang ya sports mono Sting, and then ho tseba le ntate Ntsane Mopedi mane Boitsebelo tlasa Boitsebelo ofising e leng ya rona, e leng center ya rona di-visuals le di-artist ka kakaretso ditaki. Jwale ke bona batho ba tsebang ka mosebetsi wa ka. Ke tsamaile di-event tse ngata ho Ritsi ka fihla mono, ho na le Bosida boeng ba o tseba mosebetsi wa ka, le ha se ke sebetsa le Mphatlalatsane e leng lemong sona sena ba tseba mosebetsi wa ka. Ke la ka fihla event e nngwe ba re ke Diqi tsa Basotho, ne ke fihlile mono ka senepe se seng sa Moshweshwe, ba se bone ba tseba ka nna, ke sa tsebeng hore na mathata e ho kae. Jwale ntate o tsebe ha re motho ba tseba ka yena re bua ka papa ntate, jwale ba beha papa fatshe ntate kapa ba etsa jwang ntate? Papa ntate ha re papa ba reka mosebetsi wa hao, bophelo bo ba teng kapa ba mpa ba o bona fela mosebetsi ba sa bontshe ba bonahala ba beha papa fatshe ntate? Papa ko reka mosebetsi wa motho, papa ko bontsha hore mosebetsi wa motho ha o ba le dintho tse ding, ho na le di-international mo e leng hore batho ba lo beha mesebetsi ya bona, ba lokela ho hokanya le batho ba jwalo. Ke yona mo re buang ka hore ka nnete jwale ba sebetsa. Ka nnete ntate wa ka, Shako le lebe o di behile ka boqhetseke bo boholo haholo. Ntate wa ka, papa ha ba so mfihlelle ka yona. Re a utlwela o ntso theoha batho ba bo Bloemfontein ba fihla di-eventeng, ha o tswela ka nqane ho ba teng wa bona fela motho o patetse o fuwe diketekete, wena o ile le mosebetsi wa ha wa rekwa, ha ba fuwa le bonyanenyana ba hore monna o no le teng wena yona o support-ile. Hore ke ntho tse etsahalang tse ding se re di tseba, se ntho tse fela ha re na matla ke re jwale ha hona mo re tla isa motho teng. Empaneng he batjha ba 1976 ba ile ba ema ba lwana ntate, ntho di a lokoloha. Jwale le rona ka kwano re le batjha ba nako ena ka jeno la tjhe nna dilemo tsa ka di se di tlohile botjheng, empaneng le lokela ho ema sa madula matswapong ntate, le lwane le hlooho tsa lona. Mme ka tsela ena ya ho kena Mohaladitwe FM ke mohato o mong wa pele, mme re tlo etsa bonnete ba hore le rona re tlo kgutlela ho bona, mme ke a tseba hore ba tlo mamela papatso kapa interview ena mona mo ronong ya maikutlo, ba tla mamela ba tlo etsang. Le rona re tlo etsa bonnete ba hore re ba tshware, re utlwe hore na bona thuso ya bona ho lona ke efeng, hobane ka nnete talente ena e ke ya fela. Hobane bona tsela eo e ntseng di-sneakers tse ntle ka teng, diaparo, dintho tsena tsohle kaofela, ke mosebetsi o motle. Mme ha re ntse re buisana tjena nna le wena, ke behile mosebetsi ona wa hao o ntso feta ditshwantsho tsa hao tse fapafapaneng, bamamedi ba Mohaladitwe FM ba e bona taba ena, mme ka nako e tlang re tlo lokisa, mme re etse for Mohaladitwe TV le teng re etse mohlomong ebile ke mo Qwaqwa re be re kopane le bona bontate bao ba seng ba hlalositswe. Empa pele ho moo re tla leka ho etsa senanapo hore na re ka ba fumana jwang pele ho nako eo ya hore mohlomong ka Bopherekgong ha re tlo ya ka moo, le pele ho Bopherekgong re tla etsa senanapo re fumane hore na bona re ka ba fumana ka tsela e jwang, hobane ka nnete papa e lokela ho ba teng ka mosebetsi o motle o mokanakana. Ke nnete ntate Mafike. Ha se ke tshwaela la ho qetela, ho na le mokgatlo ne ba reng ke SACAIF, South African Arts and Youth eno ya teng. Ho na le bontate Lekgutlambele ka mono, ha sa le re sebetsa le bona ba mpeile head of visuals Thabo Mfutsanyane. Empa ho ka ba le letho le kileng ka le fumana ho tswa ho bona, ntho e kileng ka e fumana fela ke diphoqo fela ya ba ke sala ke eme le monna Matineng
ke sebedisitse bonyane bo ntse ke bokolletsa seterateng ho tsamaya di-meeting le di-event tse ne ba di hlophisa, empa ha o letho le re le fumane. Empa bona ntse ba tswela pele, ba sebetsa ka di-artist mara ha se di-artist, ha ba tsebe pain ya bohloko ba ho ba setaki. O kentse nko mobung, sebetsa ka thata, empa mofufutso wa ho tswela boyeng jwalo ka wa nyalase. Ke sa rohakane empa ke le ka ho hlalosa ditaba. Ke Sesotho se jwalo ngwana mme, ba tjho ba re Sesotho ha se tolokwe. Re rata hore taba tse kang tsena ha o sheba di-province tse tshwanang le bo Gauteng, province e nngwe e bileng e tlang ka matla tshabehang ke Limpopo, ke di-province tse leng hore tsona di a bonahala, le Mpumalanga le Gauteng le KZN. Batho ba teng ba phela ntate ka mesebetsi ya bona ya botaki, e ka ba mmino, e ka ba bongodi, e ka ba botaki, e ka ba eng kapa eng ya art, ba sebetsa, e ka ba difilimi ka ba. Mme rona re le ma-Freistata re lokela ho tshwarana, re sebetse mmoho, re yeng pele, mme lentswe la rona ha re ya pele le utlwahala le leholo. Se re bolayang ka Freistata, ke bua le di-artist ka kakaretso, ke ho tsamaya individual. Mme mona Freistata ha motho a tsamaya e le mosollane, ha se a fumane dijo kapa ona le mo a fuwang papa teng, o ikwalla, ha sa sheba ba bang. Mme le yona eo taba re lokela ho e sheba ka leihlo le leng hore re tshwaraneng ka matsoho, hore na motho ntsa a belwa bohobe kapa ha so belwe bohobe, empa neng re be lentswe leng, re sebetse mmoho, re bone hore bonono le botjhaba di tswela pele haholo ka hare province ya rona ya Freistata. Mme ke rata hore o ko re ka mantswe a hao a ho qetela, se re ya re tobile ho qeta, o ka reng ho batho bohle, e ka ba ba tshwereng mmusong, e ka ba mona ha masepala, e ka ba bataki fela ka kakaretso, mantswe a hao a ho qetela ke afe ngwaneso? Ha ke leboha hape sebaka ntate Mafike, mantswe a ka ho qetela se ke bua le ba ka hloohong kaofela le ditaki, re Basotho kaofela, hantle ntle ke Basotho e le mmala o supa mmala wa letlalo. Re a tshwanang, tlameha re jeng kaofela, re beng hantle kaofela, re se ke ra kwallana mamati. Ha o bona motho wa heno a kokota, mmulele, a dule fatshe tafoleng, a je le wena, se ka mo fa ntho tse tswang masalla a wang tafoleng, o lo mo lahlella ona. Jale yena mo ntso ja template, se ka mo fa sekotlolo sa ntja, jale yena. Ke mantswe a ka ho qetela hao. Ngwana mme, ho thwe ha nyantse ka mokukutwana mayona a ntse a le teng, mme mayona ke ona o na le teng, mme o di behile ngwana mme. Re rata hore fela o ka sadisa bamamedi ba Mohaladitwe FM hantle. Nna ke sa tse ke tlo phutha mehaswana ya ka mora hore ba sadise hantle. Eya ntate wa ka, pele kgaola eya bamamedi ba Mohaladitwe FM, ke leboha haholo sebaka se le mphileng sona, ho itlhalosa ke mang le ho hlalosa maikutlo a ditaki, hobane kaofela re le ditaki a kgone ho bua ka nako nngwe. Ke chance ya rona re bue kapa monyetla hore re bue. Ke a ba buella, ke le buile haholo, le be le bosibu bo monate ntate Mafike. Modimo a be le wena ntate wa ka, ke le buile haholo. Ke a leboha ngwana mme, a reng e tshweu kgotso, ke Thabo Mafike ya Kgaola Yaya. O fihlela re bonana hape lenaneong le leng la rona la Free State Got Talent. Mme re rata ho tjho fela re re haebaneng o le teng ka kwano, rata le hona o subscribe le rona ka kwano, o rate le o subscribe le Mohaladitwe Broadcasting, mme o re latele, o like mananeo wa rona. Mme re a leboha morena Kgotso a re mpolokele lona mahlonono a selemo se setjha le Christmas e monate e tshweu kgotso ya Kgaola Yaya.